Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyambak penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Sophistication meets style. The stylish trendsetter Tata Curve SUV is in town. India's first coupe SUV is now in Shillong. Ki nongyalam jong sengsain Partai United Democratic Party na umsning. Kilarai ban penyakun dauba Eddie G. Kharbani na umsning constituency hagane ka election MDC ke Bansawan. Ka UDP umsning kala shimya kane ka rai haga jingyalang jongka kabalalong haga laipau tarik unai wing arajar arpusau. Kilarai ba yaka kerteng jong ni orang ba kin pa syaga district bat syaga state election committee bakin ai yaga jing menjur. Tidak anggur di kandidat di persiapan panik ketika tenaga UDP. Kenapa ini saya para parti UDP kalau nggak parti berskam, ke parti UDP kalau nggak parti ke bersengai, ke parti UDP kalau nggak parti ke badan ke nomorem. Maka kata tahu tidak anggur kita pan tiket mereka berkadu Nagaland Election Committee gilarai bagi labi siapnya bagi Pak Eddie Kharbani ilong ilsolong kandidat yang kepada kalian juga parti ini seperti kalian ketika sini nirang sih district bagian rang sih state nak mendapat dia pernah officially hak kalai terbaik hati hasilot lasmo rem abang perkat lasmo du mensiam hakini gipor kipalane yang jinglong jingman jong kane ka sain hima agani ka ripoi ka jungi henry abang i mentai kinongkit kam iba Shenham, iba yapoy, akan igasni, sumyo mensiam lang mangiginaw kitkam jong ke parti UDP. So ay burong sikat AAP, nadut kilong kime, ilong pa isamla. Ay por ipagat ki, ngikot kan AAP yadap. Kan AAP yapen i, yang kita jing smow kajung pi, yang kajing no kajung pi, yang ke parti UDP. Ke parti UDP kumangikeren, kamdai suka parti kaba menne kepatak sipor menne gelani ke parti ke Melaya yung maumer uba arpun rius nem kenti de kita kadau yung bagane ke parti ke badon nomrem wala sipon kijingben kijingko ya ke parti UDP hendrai ke parti UDP kadang yang scam haduk gini gisngi kiba menta nyimno misyare kiwe Iba PUI hakini gisni, iba menta, iba parti, iba temai, tangka ki kendiat sni, lami ki kenrum kenram. De kita kadang ino, balengin so pelai ke parti UDP, ke pelayat kan de posnem piong se, iklem de se kata ke parti UDP. Lada ke parti UDP, kami kenang ayu ke jingsyania ke parti UDP. Ke pelayat kan isnem, laat berisnem telabun kidau. Iba kibriu kilai labun kidau. Iba kibriu kilayo berkentho Henry kasyong hak parti gen ke UDP kepada yang rasong kepada yang scam aklap kelap no hak ini isni iba menta kapan semua iya belum ba ngada semua hon siapa tadi kasni ya ke jinggan ke jompi ke jingwan ke jompi ban snap ya kata ke parti UDP na kumsing sarkin pada benar yang bertemu. Nangis scam, layak semua syakman. Yang ini ke parti, ke komiti kalau benar pada kelah event yang aku tak ubami napa UDP kum bertemu hari ke MDC. Henry ngamtit ngasukwa bangat kili to pi event ko bangat long kum tahu nong mikmat nong elok jong ka UDP kum MDC hagani Islam kepan pibet oh lada pibet aku yang akti pibet dem mapin kersian yang ada mapalay no kumta lada mapi pimya kersian long leno padhalang ni kani ka parti kani ka jikot kujungi menta kamde ka mangikot
nak pergi orang bagian ai bai sini ngikot yang dinok kitam tawan Banawan hari pan pensingan pan pensit yang parti UDP pinang dong JM ke jingpet pinang dong JM ke jingsyania amta ke parti UDP dek kita kenal apa ngapet kan ni ngahun ke Mesir pangapet dang don plan iben ye sisya ke parti UDP barong lagi kuat ke jingkela dek dai nai ke jingkela ke syong hanga api kumbangi keren